Teka kerteng ke Bupura ke Jonga, kadai Matthew Kenneth Makedo, nasyong masa hante kesinong paham lapong paham sotri, ke kesinong trai ke Jonga kadai nakti nasyong maurong, tenai namar pa email pa Jonga kadai besyatri kam sokar, ki latrai nong po, jadi namar kata ngalah kalapun ngalah helasan ro anong po, ngalah si email pa kapor by kisdang banonsa anong po kisawai kam sim, kila sawai po mabiong Bat hadin bakila snayeng snasam po yomolong ngilahe asan yosnong yomolong tadi kemensim jong jing tre pat kamju kot hanga tedin makata ngalalong rukum ramba snong jong ketika snong pam lapong pam sotri mentala artam bat ngalaino no ikam ramba snong gajing sisa bat ngalaino mentalam kiwi pat betah kam sports bat kumju rah ka imlang kasalang nak betah niarap lam ya ki para brio bat kumju pencakri pat te kumalang ipi nomor kali ke jibru na politics na pos new Henry Kusuntamat kalong hadin joka election MLA acara pulai hamoy gini kiri orang ba kung pa adan Dr. Ricky Pak Pride kibaran kemensim kebisyamrang bami madan banyele ketika election lade ban monra igani kesensyar kada kabakoy kapelong ina pasasin tik kadon kemensim bajonga banyele mentale perki de nomor kata dalam penyeso pada parti dekat pada kata jing tu balong kat balong di dalam tapat lam begini kira ban syakri yang hari bekerja beri tunjuk ikipat ba jadi nomor kata dalam penyeso ila di parti ban ngaso tenak sipun abang ay penyeso ila di parti nomor kadon kanomrem kemaskem kanomrem jong parti kalau bermanra iketing secara kabakhoy bat kababsyak siliang khamat Bagai masuk tenat kelong balik ke esok ialah dia berkini ke parti kadai namar bagi nong yalam bagi sen ke parti om day etang bagi niale election mereka jingtu bagi sen ke parti kelong bagi sendor temai yang sensyar kadar bagi celah be ikuni bagi sen ke parti kiseng halor kanong ren play banong bagakam sensyar kadar kadi ke bakoi kakam sensyar kadi ke kentang kakam sensyar kadai benlong kenak mentah jom kipai ba de nama kata nakaliam jonga ngala penyeso ela dia bertani ke parti dah mensim jom jing sokia benong banilan bentalam bat kini kinong elam bat kawai ka bentah ba sultanat kalong babaling penyeso bertani parti kalong ngayo isya ini rirong ba ko Dr. Ricky Sukon ngatrai bopun api pilayo marha por anak pulih ide no hikai jonga hapo nihu ulong breu basngoret ulong breu basempel ke jengem ubreu pendap hok ya kam takam jupoi perkhat mai ni adon petah kam politics baru de ubreu basakri ublai bayala pro ya tien ke joblai jadi nama kata kani penong ina pangyo bai madan banyale election laban rum sekali ke jadi politics ngaru akwa bali adon mentalam barki jadi nama kata kani ke parti apakah sen yang kani nong yalam kiseng ke parti kiseng halor penong remblay banong bagakam sensyar kadari kani ke bakhoy bat kentang bat pai ba be nya try di menjur batna ba ublay ba uthaw yang kani ke partai uai yang ke bor bat ke ikhtiar ha ubreu bakin long unong sensyar ya kani ke partai ya bat kijing thau paro ki badan hakam badai nama kata kini i ba u adam bat ka em kiyo kata ikhtiar ka bor joka jing banlong kinong sensyar ya ni ka partai bat kijing thau paro ki badan ni ka partai bat kamtam na de pule ka history jo ki kon Israel pinyo i ba u blay ha u thau i chat badri Israel u bu ro ya kinong sensyar bat ka ba ei ka bangyo i la di pule ka history jo ki kon Israel kalong bala ki kon Israel hi kiyo e kinong sensyar ki babha kinong sensyar ki bahok kinong sensyar ki bastad kabamot bagi kon Israel ki im sub ki im sign ki im pahu pahai ki im parum pare bat kim judan kano kata kajiya le magati para maki bat ki im sub ki im sign bat kim juru ki amat ya ke jingkot ku ki babahatam na ulay bat ka basusi ngani tu ipi bala ki kon Israel ki yo no unong sensyar bom hok unong sensyar bom yo ijngai unong sensyar bom start bom syampang ki kon Israel ki mat ik jingele para maki ki mat ik jingjinja ki mat ik jingele ki babunjat jadi nomor kata kon Israel hi
kimat ya ke jinca ki babon lada kiyo ya ki dikenong sencha ki babhab tedai namar kata kan ke parti PPP ke ong ba de tang lengba kan ke jing sencha ke khoi ke suba ke kedang bat ke bomsyak siliang kemat ke balak ban rap yang ya ke buram jong ke jela ke bei jongi mana thai pi mencur benang bagan dia ke jela ke jongi berkat kum ke report ke ba ke sarkar India ngidon hatrai ki bentam baro lakalong haka pulih ke putih lakalong haka kot ke khia lakalong haka kamai ke kaji lakalong haka yok ke kot lakalong haka rep karyang lakalong haki noki benda jom kani ke troi ke par ikum baka jela ke jongi kadai ke bahatrai do lakat kum ke report long baka jela ke jongi kadai ki bontam ki ba ino siteng por haka kejing pulih jongi lalu pipai sa ke kot ke khia pinyo iba ke jela ke jongi kadai kita ki ba yo iyo man yang jing kelat tu ki long kemi kiba kakun berkata kadi jing jang mususi ese lawan ong bat kani kadi nama ba kimdon ki jaka sumar ki babiang bat hoi tadi ki pai sa kayo kokot ke jela ke jungi kadi ki baduk tam hana ki state ki badon hapok kadi kari India hi barokowe jadi nama kata kum kinong yalam jo ke parti kidon hapleng jo ke jingduk jingkermen dena markata ki mi manan gi ong long kat balong ngin mi manan banwan ra ai ke jing sencha ban kelai ke di kom sencha apa ke di jela ke jungi bat pai ba be ke mga kwa ong hapi ke long ba de tang ke jing sencha ka ba khoi ka balak ban ki im biang lani banwan ra biang ke purom jong ke jela ke jungi te dena markata ka parti PPP ka mi rengkat pat ke di nongrem banong banwan ra ai ke jing sencha ka ba khoi ka bom syak siliang de tang mangi election ini tu EP kajing tumui jong parti PPP kalong ban sandur tumai biang wat ke imlang ke salang ke rukom perkat bat kunjuk re ka kor ke buram hapo kan ke jela ke jungi tedai namar kata ngaru rengkat bat kani ke nogrem jong parti ngalam peniaso elade bat kani ke parti bat rengkat bat ke jingkermen ba ngila ban tre khamba na ke benta ke imlang ke salang bat na ke benta ri ke jai putri ke jungi ngatrai pin yo i hakmat jompi baka parti PPP kadon ke kisawut ki MLA ba uboy MP dengan itu EP bagi don ki risah ki baskam hapo ke parti ki bakersan apa ini ke parti ki balong ru ki breo ki baskam ki breo ki basyampang ki breo ki bayu ijngai bagi ne ki breo ki badan hapo ne ke parti ki long ki breo ki bakersan om tang nang bentam ni election hendai bani kersan lem yang ini kinong yalam juga parti ban aji pot aku ikor sebuah pat kenang bangila ban penkelador yang ini kecelah be jongi tedai nama kata ngara sohon sisa habang arung sia ini parti marko mapila yoi i doktor ki sengkon balong UMP wapi kila jet ba penjab ban poromi i wan rengkat sia ini sinong ke jompi rengkat ke jing suret ban wa i ke jing ke jompi ki pat ba tegani kalau kalenti ke bahae na ke beta sai dot kemadian yang ini kecelah ke jongi dan rai ke mga kwa panoh ne kalong banwan ra ikan jing sencha ke ba khoi ke ba suba ban ke ba bumsya siliang kemat kasyong hakikti ke jompi pai ba kasyong hakikti ke jompi lada pi ki pai ba pi menjor ka ba mut mangi kinong yalam ngila ban yalam ya kan ke celah ke jungi lada pi pan ya kan ke nomor ke bangi ngidon ke mut nginom la ba lei tedai nomor kata ngi wan pi ki pai ba om na ke tatang man pani ke jingkersam na kamanta ka MDC election la ne ka no election henry wan hapi ban persuko ya kajing koridor jom kan ka vote ke jompi kajing koridor jom kan ka vote ke jompi ban sandur ya ka lawai ki kon ki kiti ban ya ka lawai jom kan ka ri ka bei jongi ban kan ka jela ka bei jongi wan kamat jompi ki pat ba ban pan ya kajing kersan ke jompi ban ai ka donut bapin ai kajing ke jompi ban kersan ya kan ka parti dari nama ketangi nak kalian juga parti yang mengilek election, compare ke MDC, compare ke MLA, compare ke MP. Gini ya bet tak kelenti ke bukoi, ban persoto ya pergi pat ba. Ban ong begini election klaim pisah, gini election klaim kejinya sampian, gini election klaim kejinya sam, syah kejinya kawai kenawai. Gini ya kita kelenti ban ong bahkan ni ke kamram ke badan khidmat jompi, bapi kum kipat ba piran kecing kele nak bentak lawai. Jom kun ikti bar kalawai jom karib pakacai perle ke jogi tedai nama kata ngina bentar di election MDC ru
nginom ay pisang, nginom samkian, nginom ya khawai sya, nginom khawai cha. Henry wan tangan bersoto ya pi balada pijit yang ada ke parti pijit yang aku mukorta untuk MDC nakam tangan MDC election pijit halor ke dikan nogrem. Bana german scam ama pijit halor ke dikan nogrem. Pin airu ke jigi ke jompi, pin airu ke donut ke jompi. Ban ke basosi pai ba be. Lada kum kinomi keman. Kum ki kandidat. Ki wan sampai ki pai ba. Ki wan berkat kijing terwa. Kiwan berkat berkijing kular. Dan mereka bersusi kalau hendak kila job. Kini kinong nikmat kibang ijit kijak. Berkim juan mi hiru. Lese hakisyong itaw jadi namar berkim dan kejingket kli na kementa jumpi kipat ba. Bersusi kalau baganda kila jet yaki kuki kandidat. Ada kila poy ketika jaga begini side an na kementa jogi kipat ba. Ki pelong yang ketika jaga kum kajaka punya deal di bisnes ke jongki kenang bakila pun yok syuk akamai kaji jongki kenang penerben susu ya kapela ke jongki makan sup ya ki makin job ya ke election kapan